Ke gwasame go to the chorus ke kui Naath closing. Naath closing tiken ke kwakte go long shika ken kwakte nen konkati behind la lat ke wi dang ke behind go long de bil ken de ne bil te ke bil go long bil te jang real tite nen mungwa lo michela wi dang du nana bil nen mandan jaga dang ko to ba te gwen mungwa long kan bokko kan ga peng mungwa kan yin ken te ka high quality and men te ka go ke long bok kan item to one ki kwak to one a shit men te bag ni man de ko na ga go to mukuna ren support la to go la ken network mile da din ka mungwa managing bo mungwa bo ba ka jira ra din rate ka kuje mo chana gor bu ko ran gor ko banatin content le rodin bu ko na kula ngai muguro de reshu ko gwazment ta technology woni jan go ban bishu ko bo online big do shi order be jaku wuji dan tite to de gor de ke jek de ka gor ka pedian kanas closing bi tin kon item kun kon gor ko bien bu chuje bi ji kam all tin kon tin go nen dien ka bum ko kwawte ko bum bum long mani you can miss ya kan dollar ti ko ka ja de ngaje to ke high quality tikan ka kwakton wana long chi kan kwate ko rodien gojo to bia chup ka ladan let kana no gojo nas la kana goro to bi ka rodien support chi kan chala Monsieur Naath closing can YouTube den but they go there subscribe they go follow ba ka page den la following go along barama mo be motivate ko beton wan bo ko bor be kala te donc je de lan won ba kala jen ku ko la motivate ne rodan mi ti YouTube ten ba bi show go be subscribe ko channel len and channel Naath closing be subscribe ten ci kay link be chala go man bi ajak bi ci subscribe ka channel len ko bana ko ngaje to ketiken non kan kamo ke kam kan go kon ke men den de kon do go redin kan kwak de alan ku kan ganon en chana gor bana go gor